Niba uyu munsi ubabaye, ibuka ko ibihe bidahoraho. Hari abigeze kurara barira, ariko nyuma ubuzima bwabo bwarahindutse. Hari abigeze gucibwa intege n'abantu bose, ariko nyuma baba urugero rw'intsinzi. Ntugafate ikibazo cy'uyu munsi nk'iherezo ry'ubuzima bwawe. Hari ibihe umuntu anyuramo kugira ngo akure, kandi hari ibikomere bitwigisha gukomera. Nubwo ubu utabona ibisubizo, ariko komeza kwihangana, kubera ko rimwe na rimwe ibihe bihinduka uko bugenda bucya n'uko bwije.